Helo, Misag Harad Evans ydw I, a dwi'n athrawes mathemateg yn ysgol Dyffryn Conwy. Dwi hefyd yn gydlynydd Rhifedd, felly dwi yn paratoi sesiynau Menter Maths a llyfrynau Rhifedd i chi gwblhau yn ystod cyfnod cyfrestru mwyn datblygu eich sgiliau Rhifedd chi yn ysgol Dyffryn Conwy. Mae bob disgybl o flwyddyn 7-11 yn derbyn pecyn Rhifedd i wneud unwaith yr wythnos yn ystod amser cyfrestru. Mae yna 6 yno i helpu ac i ddatblygu sgiliau'r disgyblion. Every pupil from year 7 to 11 receive a numeracy pack to be completed once a week in registration. There's a 6th form pupil there to help them and to ensure that they develop their math skills. Dyma ychydig enghreifftiau o'r pecynau Rhifedd. Here are a few examples of the numeracy packs. Sesiynau ddatblygu sgiliau maths sylfaenol ydy hwn. Cyfle i ddisgyblion sydd angen ychydig o gefnogaeth a help i setlo mewn i wersi maths yn ysgol Dyffryn Conwy. Maent yn cael eu cynnal unwaith yr wythnos gan ddisgybl o'r 6 dosbarth. Mentor Maths are sessions to develop some basic math skills. It's an opportunity for some pupils to receive some support to help them settle in to the maths lessons at Ysgol Dyffryn Conwy. The sessions are conducted by one of the 6th form pupils. Dyma ychydig enghreifftiau o'r taflenni gwaith sy'n cael ei defnyddio ar gyfer Mentor Maths. Here's a few examples of the worksheets that are being used for Mentor Maths.